Lumbajong inglong kiri BJP atumpen perang kiamai ingisi inglong kiri APHLC atumapan lamvoy kipi. Dhansiri rongklar bongalong APHLC CC aropen APHLC candidate JI katharapan vote keregamai kapadupon. Dilai High School Park cedalong dampar pen sweep car ahiring tangrak pen kacitong. Aprangsi birta kilang rado anapan kardom pajirlo kardom non birta thanje bangsa mi ujang terangpi non arju ikta birtang tompe. There ni phaing koira isiar ni inglong kiri radatum BJP along kacepa og duna tumpen perang kiamai ingi pongsi inglong kiri APHLC atumapan lamboy kipi. Laso perang kiamai along Samson ing tipen kaning jepon ki kedamtang there ni phai krisir kebarni lumbajong inglong kiri APHLC atumpen perang kiamai ingi pongsi inglong kiri APHLC atum BJP along kacepa og dun ke ahok kali pukaning je ke ahok alam kali. Inglong kiri pen BJP along kacepa og dun atum an ke APHLC araratum binong lo. Kedamtang arnian ke APHLC along si cerap dun lo. Bonda APHLC atum radapan kacong thui la pen lam ki chubai lok si lam ke than pon ajok APHLC phan ning ka jethe athayawi KEC re-election ke pa doje phan alongta tangka sika suri siki rung dulu bonda ningkan pardeta re-election ki doji thanga lamawi tangte lahaya tangka ke konat sike padam etlo pusi APHLC atuma phan karjupon padu Bonda BJP atum ke claim ke dam ke misen KEC CM Dr. Tuliram Ronghang Karbiang long along kaching thora sai ke claim ke dam ke misen thek dun long si inglong kiri APHLC aradatum BJP along chingbe dun etlo lasi inglong kiri along ke APHLC atum aphan thedung kan hok dovek pupusi Samson ing tipen ning jepon humsing tisuk tiwok terai lang phan ke humbor pusi ha sa alang lia bangke alang litung la bangso press mi dolong alang litung la pusong si chipak lang lo nili ke thang ka chini ne bojar dam nang pomat si nang hang pon de ramat CM long nang pon de amasi ni phan ma plan nang parbak de pusi alang li ningge pon lo lasi la bang ke nili ke mang hu me la bangso alang li ka ningje bang nili ke mang hu athe alang li me thang si inut bhai ni ajur po tum han alang li me thang si berta ke ti cherap dun lo nang kaching thura hin along cherap dun lo nang ja kong ke dolong ho or pi dun lo nang ku alangli me thang sing nut bani han ta ke tham alangli me thang si ka convince to bang si halo sorni bang la pusona lam klang rong bang ke kimang vulo la selangli la bang so lam gania bang ke la ke nilitum jongjung ke matha teng klo ta alangli phan kumane bang pu bang ki lam pen ku pine ison ba ke ther su ki do pena jok tong alangli la pusona lam ni rong ma sini tu matha pon lo la pen adun thu hola da la pusona lam ta long pon lo hola mang so mai APHLC pen BJP along kachpa og maya along bangke ang ton da BJP muni sai sai bisigi ladak tani li bang tang nek ang tunga son su do ko lo ko son si BJP sai sai jima non da li tumang bong chethana jong si APHLC sai se pulo tante hala swarni ga bangke BJP along ke mar joining ku pelo bente la pen jong si BJP ve community sai sai pulo tante nili tum han ke BJP butong na hok BJP claim barin butong nili tum han na hok kon puma nili tum chichini nili mithang son ke APHLC kereng a pensi ke ba inte pupusi nili phanta nili tum phan ka do be hanta lage BJP sai se pote nili tum jog jakta BJP claim tang muni sinang mandar lo la si hala bang sorni bang ke lake alang li tum kani ye pon BJP amuni sai se po bang ke lake lam kali hala da ke bang suri sira bang hokkerap ke thoma bangal ke BJP kali la bang ke APHLC kali BJP kereng ak la pen ke a hokper bang ke hala da ka bang inut la pen bhaini bang do de athe ko people ke do nili tum puji alang litum kedam tang emisia bangke BJP amat la non kedam chua prang bangke BJP lo masih api la non 2022 ni ko la son la last emisia ho bangke nili tum thang si rong ki chilu thu si ke than nam lo je itum phan ke APHLC nangi pu hala so nili tum thang si ka prosadam lo la so pena joksi APHLC long wang thu si kedam tang emisia bangke alang litum APHLC bang si kroilo lasuk pensia ku pining abang ke ku kidam tang tarik trainer ke babang ke nilitung munthi lo CM sar ke claim ke dam mate team kar biang long non kar biang long to mos council CM sar Dr. Tuliram Ronghang sar ba ke claim ke dam kaching thur labang so amu nilitung ka chini dun pena jo chithan chimum si bidi sere chipa choi si jirpo jirpi donram ka to ka ve phan nilitung chingki chithan si kedam tang tarik trainer ke babang ke nilitung bang ke BJP long si chipa ogun
Iklaim kita malong bangke litum iklaibat dudunji alang li phan chapong pidunji ho or pidunji lapen alang li CM sar kai ki kaninge asons ateng litum papat chun ponji phansi litum kachisik do tungba ngalalo la APHLC tum hala re-election po puthaga bang re-election po rong along ke than pen rong sor phan aning pat dar hun pen alang litum ko pilo iklaim su re-election al phan la so high court on kachidan je phan pura ICCPS along surisi harokre po surhini an anta girungdo ICCPS along hala so re-election a case kachidan je phan ताकि हाला सोतांग का पहला ले तुम को पिया काम के क्लेम निकलते नॉन रिलेक्शन के हाला सोतांग का बना लो पहला सोतांग का को पिया काम से की क्लेम लो रिलेक्शन फन पुलो कलते नॉन रिलेक्शन के हाला मसनी बंग अहिन में बंके APHLC हिन अतु फन कारजुजी बंके लाहेलो आलम थे थेपी बंगे लालो बना लो रिलेक्शन को दाग लो दे हाला सोतांग का किरुम बना लो लगे रात फन का कमांग हु बंके आंग थेक्लांग दाग लो लालो ली बंके nong la non thiso ju ring long kriya part APHLC atu mang kedam tang itinar bang suri sira phokya braket thomamunit APHLC me BJP long ke dam ju bang ke APHLC atu mang ke non ajo bukilo so se ke mang mang ram son silo mane alang litum loss pick kusini lipuda athe pipon ma putang ke alang litum long ka cherap dun leadership ansin non mang hada ke chi utikang ya inu da leader tong pensi bang kon ko an members ji ban thulang pulutang ke alang litum long ke budan putela so pad mang ke kuma phasi ke ching kidam nai ma ka che thanam na amunit sabe de luma pan sini tunge matha tamlo la selang tunge ke na hok he big la thiso ju ring long kriya part APHLC hoi pen bang kelang tum kelos he big la non MP ke lika hot APHLC candidate je ai ka thara phan ke ong dung vote pen ke pahai dun je phan prek jam hawara longta vote ke re ka mai ka paman pon sonsi there ni phaing koi rai siar ni dhansari constituency atum pen che patr pi pongsi dhansari constituency ke parlo rong klarbong hidisa jer market seralong vote ke re ka mai ka paman pon APHLC long live! Long live! Long live! Long live! Long live! APHLC long live! Long live! Long live! KPML Penjimasa long live! Long live! Long live! KPML Penjimasa long live! Long live! Long live! Jai Kadhar Pahai Nama! Jai Kadhar Pahai Nama! Hempre Durji! Hempre Durji! No to Namaste! No to APHLC dhansari aropen mai paduponlo bangso mai long dhansari aro mai phu Mohan Singh tok bipensi mai che pehem phu ponlo maya long aluhia manpen APHLC mai phu je ai kathar kong chunbang sarkiri rong phar spokesperson angtong ingti Dipuel AC campaign convener Prodip Be Women Wing in Church CC Rita Gramsapi APHLC claim bang phu bang phi lapen ke ong dung aradatum chetong nungsi mai ingzam jinpen pachunpon Ong klarbong along si APHLC meeting APHLC election campaign a meeting nang dulo kendak munit takajitong duulo non ke bang paruhini tuke kom kelorokom bang paruhini ke dupo doveklo lapen kado wita dak chikroi petlo nono batai bangke APHLC fanzi pe highway nang po pupete tumalong ri lapen kai ke kivirlo la salam lo kei long ri ke do nangji ke rai nangji aputhak si pining ke election che dan vek mo sir la BJP tu nana tang thing lang mati di tu tang ka kong la tum har parem ji phan nali tum kon ki sung pen kon ki joy ni tum ka kisung bangke inglong a kei tum hala democracy po alam chini nemat BJP ke ne tum a party bom lo apot hala tumma thadam thek thedet BJP ke abinong ke chair tumma party che plang etlo ke chair tum ke la BJP aphansi a receive mason ke ot lo hala tum ka che pe hai ji aphan hala sobang etum inglong arat tum kachini der klui bomlang la masi ajaha tum hadak dodun bomlang la helo ni tum gama thagi sumke poisa tangka bang edolo lat alang li tum ron lepo la tai tum han kapa mang huji aja tum pa mang huji mene la si la hello ni tum kama thaki sumke ili tum chini nang jilang la pen poisa det le ke the gali khaisi ke the po lama bang ka dueta ka chini pet nang ji dol ka chini pet nang ji la pen ka chini tum da do ola la posini tum ning ta ke the ke do veklo je ni tum jong hele BJP tum la tangka puthak
lapen kapamang huakam claim sita alang litum non apatai ke BJP tum ke Kongres atum ta hai un elu po bangge klang dak lu. Sir, kedam tangkili ke batai tim semila BJP dia suluk sudah ketemu kacau direktif so putang nang lirar pen suluk. Kopi ha. Suluk sodak atomon pewang akam he. La bange BJP chot kali Kongres uta lage claim. Lage kici atuma polisi la bangke. Assam government agent atuma mata la sige claim. La si tribe atumang bong apa si chok apa tenga kam. La sokam la pen ilitum karbi atumang bong apa si chok apa tenga kam. Aprang ASDC pen CPML tum mata alang litum vil. Non litum bong ta bor iji minit sita lage ni tunge kroy kre APHLC tunge soluk sodak akam ke asap ta claim. Sir, kami BJP tu press meet dulu, la so putang lapis singkar judo, mana la re-election ke claim apa hedi, apulin tin la mana tangka kidung do, so tangka pun nasi dam dah, la tangka judo, la so putang yang lebih buik. Boysa ki rung ke long anta nitum long le long OA jersul la ke long anta nilitum advocate phansi pilap lo non advocate phan ki pinai lang ta ko dola biang long election ka chedan aprang ke etheve da futhak situm chedan choti timate hempre ka futhak situm jasimer ke election chedan diti la se kar biang long la jasimer election kupia futhak si chedan nei ma dak bang non itum ka chelar ke do bek nang polage se hempre ka futhak etheve pen bang etum dorde lo non ke thini na ko ethe bangala ke hempre lo la pen ethe bangala ke non pinikar bing long so tum phan kuluso party tum si kerai ji ma la so putha ka bangke tum pachara dun bek nang po la hempre ka putha etheve ninge chora banga chok chelo la si hempre ka putha ta non BJP Kongres langdam lo pulutang te lang litum ta isi ka pathu do kar bi rat aphan ka pathu edi la jakong long do ti hut kila tum hempre ka putha ninge je mo jakong long avelo pulutang te la an si hempre ka putha ninge je la si BJP pen Kongres asong tum jasemet ke pathu bang la lo hempre ke CRC ma de pinchong der lo hala jakong long ko poson si kang ni dam long logji ma la phan si CRC ma de pinchong der lo la si non obeki mi tum jasemet ke ma thanai bangke pini karbiang long karbiarat la pen inglong aso arat aphan komat a party la pen komat a candidate bang si ne archak ji ponin je haima hala bang silang nang kok la si mailong ache than lo karbiang lo ke kangwai joy pig lo jong si kichi ke be tum pini paro tum han jong si tum pahai nang la tum nasi ke cepat tum hala dak pa ong dun nang putang de du ulang asong ke kroi thai ke BJP do Kongres do Aam Aadmi Party do ulang sita pini karbiara tum inglong sora tum ka chingrum athai de chingrum do nangi putang te la ke long velo EPHL sian velo la pena candidate ta ka thar saran velo jai ka thar saran velo la pen non election na prang ta omor sing ti so ke hai kar biang long arat aning ki thia ning ki pung ka che song aning ang thin pen kar jaba huta chubai te kang hai la sor ni ata chubai te kang hai lang pulotang de moja kong long inidam de ra fikila ka chubai bek boloke sarthe phang cho long le long there pochik lo mars chik lo throk siar ni alangli ka tharle asai eviction claim ji puche chak bek mati pinita social media long a video ta jok ta theklong jala marjana jok ta theklong alo lage a kireng singa cho bai mati people claim ke dekente jong si claim un e pulotang de rar phan alang le tum la chechak chi nei kente la sila pu an ka cho bai mun ra phan se tum obeki mi tum la thek lorta omor sing ti so ke hai phan se vote pilang pulotang de la ke emit thang se ke bang jilang ni ke ka chi pisung lo la si binikar biang long rat do an phana chuning ri lo a party ta pinikar biarat pen inglong rar phan kacharai komji pukaning je hai ke EPHL sian vetlo la pen a candidate langam thailo pulotang te pinikar biarat pen inglong rar phan charai komji pu kaning je dak hai ke la ke sarjai ka tharan vetlo la sinon ke bang ji la mojang mi po chiklu inkora throgar ni 26 April arni vote ke jog arni ka do ka beta pini arni sila inkora throk arni la pini arni si to ke ne dera pharma ne khe pharma ne longria pharma pu mathara ka dog beta hempen bara mo vote ke jog athai lang pangching pe me pen sarjai ka thara men la pen EPHL sem men theklong pe me pen le vote pira pe ha ignon pusi pini ka dog hana chuning ring tung lo Acha ke isilong tu lah. Jong se omor sing ti so jong sina hai de puno de karbiarat pani sung ri laba. omor sing ti so ke hai phan ke pe hai pulotang de la ke muheta puelo ke la ke ili tum phanang cho bai det sita ni tum ning oye poteng lo
Karbiara raphan inglong sora raphan karbiang long raphan cobai det sita nitum kening oi lasi moke wangji langan sita na cobai tu thap ke kroeteng no laki lasi laki akisung dovek po non jo dak karbiang long ang deng long council ang deng long ningke pini karbiara raphan long le pota ki pipe si a file si dak chi boiroi lo chi hang jo rat si council ang deng ning si ke claim pachetang thek pa me pulotang te ha delhi an etum ku pulo che toy dun pokente lapo ana kang duka candidate pini methang ke phan long le potai pak chu pi lok thek a phan se tum ha delhi cho toy duni pokela ke e methang se si pisung la ke la si mun na pulo election pulo tang te nang le tum kumara bang phusi ke claim thek mu choji ma kumara bang phusi thek mu chot ma hala phan sing vai nang pokente election pulo tang te la sila bang hiniar je tum pangbar nang po omor sing kiso ke hai pen sar jai ka thar la pangbar lo pulo tang te nili phanang arju pulo tang te nili ke sar jai ka thar phan se vote people so na thasi pini kar biang long radet do ansita me tum nili ke achu nili kang tung bang ke ASDC phan ke kroibom arara tumanta BJP phan ke kroibom arara tumanta Congress phan ke kroibom arara tum ansita me pinia a candidate phan ta lang pen sar jai ka thar phan vote ki PJ phan sin li hin pen bang ke chuning rilo kar biang long rat ke to an phan sita Pini nitum dak 19 century long rat amai pidoi lo depen ing samjin pensi chun pamelo ning rong pik lo depen dak itu meeting organizer tum mataneli choro par pik lo alang tum cepaduk pena joni non haro ini ke thom arat chetong si nitum than chimum long lo la dak MP election aputhak non ke wangji 2024 la son si tum che pahai thekima la so puthak ni tum chingwai chingsai elo la pen itu chingwai ting pen asap so cepaduk nang po rat tum asi ni chuningri rat pan asi highway po litum 100% will be successful. Tapi ke elitum nolom teklong BJP tum bolo jati mati bheti pula so slogan hedi slogan ke mesen sita opposite akam si claim rong opposite non langoi BJR along leta eviction dikti ha bihari atum si non tuta dobom la Karbiang long CM tuliram rong hang pada so muda Johan ke ther lo non puta eres tek lang ding kon ne kang ton kang thi CM phan kang thok la sonta media long kai pa thek long wer sita non puta thang step en thek la si complete failure la puyo la tim Karbiang long tum mangki lepen ke long ke som thek long olo along sita nili langdamelo lake isi political drama labangke people ma kajirong hongpia kumlin enuk ela long somdam lo ha kohora hedi ta ningkane thom pli par elo aso kumlin ke pa meja kam non putum ta claim kle la sining dukpik lahai atum pacoba cokai lason boot beng cebona je phan latum long somtap sampru re na pujo lasi rat atum chini nang po non du bang ke BJP tum ke inglong so mande karbi phan rai kom pitek the lage thek lor lo 100% non bihari bengali pan se rai kom pi lok BJP mane tim karbi ang long tum ke lasi lason BJP party phanke Karbiang long ke bye bye pinang po karo kaya isi lam arjun tulang nali pulo konsensi long jadi di masa tu topik sila so kata itu di masa akan tinggi sangat du bom lo mas laso ke non wang bom lo di masa tum da hedi lasi non ta latum chithi ke lo non ke wang ita latum wang bom la lasi la APSC pangtang i phan latum non bor ipi khayang lo dak talo ben Dimaha South District along the Lasono Thaknang Pangtang Lok lo pen nituma tim ta hada kam claim bom lo la Dimasa khai tumpen according year tumpen
arlo tum sitame ke hai sar jai kathar sar MP ke hai G aphan so arlo tum sitame le Karbi Anglong East West Dimahasau la akhai tenatum Karbi Penchinglok Inglong akhai do an ke Kuki punon Dimasa punon Boro punon Inglong akhai do an ke la so arlo tum sitame adon 10 pen sitame la inunut sitame nang chondun pensi la alang litum arong 10 amithang PS tum an sitame awareness kita mate word ki jok vekjia phanse la so arlo tum stami ne tum ta chithan ik bomlo la pen so arlo tum stami aps tin mate arong tin sitami rong asar hem chipangrom si cherok tok amai chithan ik nang po pusen ni tum chithan pon bomlo la pen ke MP ke hai lo tangte imit hang along pat la ke tribal areas pusi kipulo labang so Karbi Anglong East West Dimahasau ke paragraph 1 to 20 along ha British adena hood ilitumaphan 20 paragraph ke lake tribal areas Inglong asua khai tuman la si sopin so ka chi song kang tangkring along aki hai sarji ai kathar saraphan an so se RD ki pidunja phan se so arlo tum an se tami don hem pen nang bar ulo la pen ki jok pe me ja phan se nilitum chirok tok amai do pon bomlo Pini there ni phaing koi rai siar ni Borjan constituency angkang Dilai police station ke parlo Dilai pen hanjang lang suka chelenga to war pialong dampar la pen kara hiring tang rak kachitong labang suka chitong long lok laki kara bang bokwa jana na dambom la pen dampara bang arlong nang kar thang ke bang bom hutsi ku pi son pen lo ne Dilai high school par chera long a hiring tang rak pen chitong der Karalong bang ke thom la pen dampar ke vega bang fu pusi tami kopai ke mea jok puputa ahiring tangrak arenga hu ki so bang abelang pusi nang pachini dun bonta arlo ki so bang ki domi mi pusi tong se ko pen DMC chalong pon lo pusi nang thanang pachini dun Sweep car registration number AS09J6377 la pen dampar registration number AS13C5735 HDP pen sarpin potiso kar bilong ria berta Pinya Birta Lansi Kangtonlo Kardom